Arabia Dubai yemma no meka Saudi Arabia for no brekese because minimum bia Saudi Arabia uja no free abrunsan so be hwe form wabodam o modam adai otete na bra ukuro me atete yemma wonko ya tupunu mu hwe say why every sama why every sama na say osom no na time no so anso na wabefie why visa mfie mienu ama me mfie mienu no so when you visa no na say ukase ukofia o ma wonko be lock upunum because e bin so ye good so much say upant sebi man upant kro beto ama minimum go Dubai anne ukase on be sa na busuafo nyina nko be so wa be so mo akọ ni madam no is so good say Arab for no be a good papa na me ka kire o ade bia this is one case of padi bi say but e bin so eni suban say obetete wa ma wan kasa wo jaye adwuma no obetuma to punum obetu punum ahye dem ho aye adwuma sa kopim say 2 years no visa do besta ompi na pesa okofia no no kasa de okofie no do be say airport no ja kwan obetwa ona betwa ticket ama e bin so ono mo a owie 2 years na wo tiko so wa cancel visa no to wa cancel visa no nti de bia ma no bitin ni de amount for visas edwane ma ye ko report o mo chi o mo da afi yen kom ma no na wo se e ma no bi mu timbo ahyawo bra sa ya no kre bebre alata for Ghana for Uganda for titiri Uganda